naredbi glavnog štaba Vojske Republike Srpske, koja govori o stvaranju novih jedinica na teritoriji Republike Srpske, danas je u zoni odgovornosti Sarajevsko-romanijskog korpusa, a u sastavu Iliđanske brigade oformljen novi bataljon. To je prvi jurišni bataljon sastavljen od hrabrih, iskusnih, dobro obučenih boraca, odabranih u Igmanskoj i Iliđanskoj brigadi. Nakon postrojavanja jedinice, komandantu korpusa, generalu Stanislavu Galiću, raportirao je komandant prvog jurišnog bataljona, potporučnik Slobodan Janjić, a potom je general Galić u pratnji komandanta brigade Vladimira Radojčića i komandanta bataljona Slobodana Janjića izvršio svečanu smotru i pozdravio borce ove novoformirane jedinice. Ponosan sam na osnivanje ovog bataljona i to je krajnje vrijeme, mada smo i bili do sada jurišnici, ali sada ćemo da budemo baš u toj formaciji kao pravi jurišnici i da izvršavamo samo naređenja ona koja nam budu davali. Sretno. Hvala. Idemo dalje, moramo potući neprijatelja do nogu, jer za nas drugog opstanka nema na ovim prostorima. Mi smo ovdje starosjedioci, a ja sam rođen na Igmanu i želim da ostanem na Igmanu. Ovi hrabri borci su odlučni. Branit će Republiku Srpsku i sve što je srpsko. Svaku stopu naše zemlje, kao i do sada, do posljednje. Ići će tamo gdje je najpotrebnije, gdje je srpski narod najugroženiji i pobedit će. Treba im verovati, jer iz njih su velike bitke, značajne pobjede i dosta oslobođene srpske zemlje.